Sigmund Freud, Tumačenje snova, prva knjiga. Izdanje Matica Srpska 1969. godine. Prvo poglavlje. Naučna literatura o problemima sna. Na sljedećim stranicama pružit ću dokaze za to da postoji jedna psihološka tehnika koja dozvoljava objašnjavanje snova i da se primjenom ovog postupka svaki san pokazuje kao smisaona psihička tvorevina koja se na mjestu koje je mogućno naznačiti može uvrstiti u duševna zbivanja budnog stanja. Pokušat ću dalje da objasnim zbivanja od kojih potiču neobičnost i nerazgovetnost sna i da od tih zbivanja izvedem zaključak o prirodi psihičkih sila iz čije se zajedničkog ili suprotnog djelovanja rađa san. Kada dotle dođem, moje će izlaganje prestati jer će dostići onu tačku gdje se problem snevanja uliva u obimnije probleme, čije se rješenja treba latiti na osnovu drugog materijala. Pregled radova i rezultata ranijih autora i pregled sadašnjeg stanja problema snova u nauci iznosim unaprijed zato što u toku raspravljanja neću imati često povoda da se na to vraćam. Jer naučno razumevanje sna, uprkos višehiljadugodišnjim nastojanjima, napredovalo je veoma malo. Ovu činjenicu pisci tako jednodušno ističu da izgleda izlišno navoditi pojedine glasove. U delima čiji spisak priključujem na kraj svoga rada nalaze se mnoge napomene koje mogu dati podstreka i obilje zanimljivog materijala za našu temu, ali tu nema ničega ili malo čega od onoga što bi pogađalo suštinu sna ili što bi definitivno moglo rešiti jedno od njegovih zagonetaka. Još manje znanja o tome naravno stekli su obrazovani laici. Kakvo je shvatanje našao san u praistorijskim vremenima čovečanstva kod primitivnih naroda i kakav je uticaj mogao imati na stvaranje njihovih predstava o svetu i o duši? To predstavlja temu od tako velikog interesa da je vrlo nerado isključujem iz obrade u vezi sa ovim. Skrećem pažnju na poznata dela Sir Luboka, Spencera, Taylora i drugih. Dodat ću samo to da nam značaj ovih problema i spekulacija mogu postati shvatljivi tek pošto smo rešili zadatak tumačenja snova koji nam ledi pred očima. Odjek praiskonskog shvatanja sna očigledno sačinjava osnovu važnosti koju snovima pripisuju narodi klasičnog starog veka. Objašnjenje. Sljedeći podaci prema pažljivom prikazivanju Bixenschitza u delu Traum und Traumdeutung im Altertum, Berlin 1861. godine. Kraj objašnjenja. Kod njih je postojala pretpostavka da snovi stoje u vezi sa svetom nadljudskih bića u koja su verovali i da oni donose otkrovenja od strane bogova i demona. Osim toga im se nametalo shvatanje da snovi imaju značajnu svrhu za ono koji sanja, da mu po pravilu objave budućnost. Izvanredna raznovrsnost u sadržini i utisku snova stvarala je svakako teškoću da se sprovede jedinstveno shvatanje snova. Ona je primoravala ljude da stvaraju raznovrsna razlikovanja snova i da ih raspoređuju grupe, uvek prema njihovoj vrednosti i pouzdanosti. Kod pojedinih filozofa staroga veka, ocjenjivanje sna nije, razume se, bilo nezavisno od položaja koji su oni uopšte bili spremni da priznaju mantici. U oba spisa filozofa Aristotela, koji obrađuje san, ovaj je već postao objektom psihologije. Mi saznajemo da san ne dolazi od bogova, da nije božanske nego demonske prirode, pošto je priroda demonska, a ne božanska. To jest, san ne vodi poreklo od nekog nadprirodnog otkrovenja, nego je posljedica zakona ljudskog duha koji je svakako srodan sa božanstvom. San je definisan kao duševna delatnost čovjeka koji spava, ukoliko spava. Aristoteli su poznate neke karakterističnosti sna, na primjer da neznatne nadražaje koji se javljaju u toku spavanja san tumači kao nešto veliko. Čovjek veruje da ide kroz vatru i da se zagrejao kada se ovaj ili onaj deo tela sasvim neznatno zagreje. Iz toga stanja Aristotel izvodi zaključak da snovi vrlo lako mogu odati lekaru prve znake neke promjene koja je počela da se javlja u telu, a koji danju nisu bili primećeni. Poznato je da ljudi pre Aristotela san nisu smatrali tvorevinom duše koja sanja, nego nadahnućem od strane božanstva. I oba suprotna strujanja koja ćemo uvijek naći prisutna u procenjivanju sna, došla su već kod njih do izražaja. Oni koji su razlikovali istinite i dragocene snove, poslate čovjeku u snu da bi ga opomenuli ili da bi mu objavili budućnost, od praznih, varljivih i ništavnih snova, čiji je cilj da čovjeka zavaraju ili da ga gurnu u propast. U svome delu Griechische Mythologie und Religionsgeschichte, stranica 390. grupe, daje ovakvu podelu snova prema Makrobiju i Artemidoru. Snovi se deli na dve klase.
Na jednu grupu treba da utiče samo sadašnjost ili prošlost, dok je ona bez značaja za budućnost. Ta grupa je obuhvatala insomnija, koja neposredno odražava datu predstavu ili njenu suprotnost, na primjer glad ili njeno stišavanje, i fantasmata, koja datu predstavu fantastično proširuje, kao na primjer mora. Efijalt, zastarjeli naziv za moru. Druga grupa naprotiv smatra se da određuje budućnost. U nju spadaju prvo, direktno predskazivanje koje čovjek prima u snu, orakulum. Drugo, proricanje predstojećeg događaja, vizio, simboličan san kome je potrebno tumačenje, somnium. Ova teorija se održala kroz mnoge vekove. Sa ovim promenljivim procenjivanjem snova stajao je u vezi zadatak tumačenja sna. Pošto su od snova uglavnom očekivana važna objašnjenja i pošto ljudi sve snove nisu razumjeli neposredno, to nisu mogli znati da li neki nerazumljivi san možda ipak predskazuje nešto značajno. Time je dat podstrek nastojanju da bi nerazumljivu sadržinu sna moglo zameniti shvatljivom i pritom sadržajnom. Kao najveći autoritet u tumačenju snova važio je u kasnom starom veku Artemidor iz Daldisa i njegovo obimno delo nam mora nadoknaditi štetu za izgubljena dela iste sadržine. Objašnjenje. O daljoj sudbini tumačenja snova tokom srednjeg veka vidjeti u Dipkena i u specijalnim istraživanjima Förstera, Gotarda i drugih. O tumačenju snova kod Jevreja raspravljaju Almoli, Amram, Löwinger, a u najnovije doba vodeći računa o psihoanalitičkom gledištu Lauer. Kraj objašnjenja. Prednaučno shvatanje sna kod starih bilo je svakako u potpunoj saglasnosti sa njihovim cjelokupnim pogledom na svijet, koji je u spoljašnji svijet projicirao kao realnost sve ono što je imalo realnost samo unutar duševnog života. Osim toga, taj pogled na svijet vodi računa o glavnom utisku koji budno stanje prima od sna preko preostalog sećanja ujutru. Jer u ovom sećanju san se pojavljuje što je ostalo i psihičkoj sadržini kao nešto strano, kao nešto što tako reći dopire iz nekog drugog svijeta. Bilo bi uostalom pogrešno misliti da učenje o nadprirodnom poreklu snova danas kod nas nema pristalica. Bez obzira na sve pijetističke i mističke pise, koji dobro rade što ostatke nekada veoma prostrane oblasti nadprirodnog, drže sve dok ih objašnjenje prirodnih nauka ne osvoji. Nailazimo ipak i na oštrumne ljude, nenaklonjene svemu što je pustolovno, koji svoje religiozno verovanje u postojanje i uplitanje nadljudskih duhovnih snaga pokušavaju da zasnivaju baš na neobjašnjivosti pojava u snu. Hafner. Uvažavanje doživljavanja snova od strane mnogih filozofskih škola, na primjer Šelingijanovaca, predstavlja jasno sećanje na božanstvo sna, koje je u starom veku bilo neosporno. Ali ni raspravljanje o divijatornoj snazi sna, koja predskazuje budućnost, nije još završeno, jer nema dovoljno psiholoških pokušaja objašnjenja da bi se savladao cjelokupni materijal, pa makoliko nedvosmisleno simpatije svakog čovjeka koji se posvetio naučnom načinu mišljenja bile sklone da se ovakvo tvrđenje odbaci. Pisati istoriju našeg naučnog saznanja o problemima sna teško je zato što se u ovom saznanju, makoliko da je na pojedinim mjestima postalo dragoceno, ne može primetiti neki napredak u izvesnim pravcima. Nije se došlo do izrade jednog temelja od osiguranih rezultata, na kome bi sljedeći istraživač gradio dalje, nego svaki novi autor hvata iste probleme iznova i uvek tako reći u samom početku. Kad bih hteo da se držim reda autora i da ukratko za svakog pojedino kažem koja je shvatanje o problemu sna on iznosio, morao bi se odreći pokušaja da dam jednu preglednu celokupnu sliku o sadašnjem stanju poznavanja sna. Stoga sam prepostavio da svoje izlaganje vežem za teme umjesto za pise i navešću kod svakog problema sna celokupan materijal za njegovo rešavanje koji se nalazi u literaturi. Ali, pošto mi nije pošlo za rukom da savladam celokupnu i u tolikoj meri rasturenu literaturu, koja prelazi i u druge oblasti, moram sve čitaoce zamoliti da se zadovolje ako se samo neka osnovna činjenica i nijedno značajno gledište u mom izlaganju nisu izgubili. Donedavna većina pisaca smatrala se pobuđenim da o spavanju i o snu raspravljaju kao o jednoj povezanosti i da po pravilu tome pridodaju i ocenjivanje analognih stanja koje spadaju u psihopatologiju i u slučajeva sličnih snu, kao što su halucinacije, vizije itd. itd. Nasuprot tome pojavljuje se u najnovijim radovima težnja da se tema ograniči i da se kao predmet raspravljanja uzme eventualno neko pojedinačno pitanje iz oblasti doživljavanja sna.
Ja bih u toj promjeni želeo da vidim izraz jednog uverenja da se u tako tamnim stvarima objašnjenje i saglasnost mogu postići samo nizom detaljnih ispitivanja. Ovdje ja ne mogu dati ništa drugo do jednu takvu detaljnu raspravu, i to specijalno psihološke prirode. Nisam imao mnogo povoda da se bavim problemom spavanja, jer je to u suštini psihološki problem, mada se u karakteristici stanja spavanja mora sadržavati zajedno i promjena uslova funkcije duševnog aparata. Prema tome, ovdje je izostavljena i literatura o spavanju. Naučno interesovanje za fenomene sna kao takve dovodi do sljedećih pitanja koje se međusobno delimično isprepliću.